E whaatala whātu se whapoponga le nei o tala mai Ausetalia re radio Samoa i le nei fo yaso. Ua vai e whafuana o le Westfield i Bondi le anganga lofa o tangata ma le whaaloalo i nei tangata ua maririu le whaalawe ma le whaiunga le yaso i le taulanga whaatau le i Bondi e ala i le ano o te ufunga la au o cards ma lo whaanga i whafuane o le Westfield. Lo whaawau peona whailoa mo o ngā lofa ma wha mai senga a tangata i a inga o nei tangata ua maririu e mai se fo i lato o lo whata o turia o no manuanga mai lea lava whaalawe. O lo whaawau peona tuturi roa le to tele whamtalanga i whaatatau le matau plenei, e meise ni tūranga tau le puipuinga ua whaapopo malua le malo mo le sanga le mua tangata lau tele mai tu e ngā ospa inga whaapea. Ua ta ua o tai au lea whatu atu te tala i le Westfield Bondi Junction mo se aso e tō mana tuai, a day of reflection, ai leini whaatau ngai whaia i se i au riela sa whareile e toi fu iaile no whanga i ana au nanga masani. O le solo fonga ina ina whamsinonga mawarunga le matau po le federal government ma se tasi o asylum seeker e whaingoa ASF 17. Le o se furu tau sanga o tau fia pia ino whanga e tau fia i lātou e malanga mai i le atunu ma te ena taro sanga o lātou visa. Whai mai le New Zealand Herald e leo fia usta ia tau mwhainga e toi potia i lona atunu o Iran ma o loo fia nau ma losiana loia e te tau o na whaanofo i Ausetalia nei. Whai mai le 9 News a whai Eamon Real whamsinonga nei, nuna winga o le aiei ma se suinga mo le lata i le lua se lau, o i la tōlo tau fia pea i le no whanga mai uina ma whai ei o na toi whaasa o loto o ma fo i la tōu. O le iunga fo i al whamsinonga mawarunga le tausanga taruai, na toi te tala i tuare se lau fast food rivo tangata na tau fia i no whanga whapea lava, ma lo sida nei le komite le senata i le tū la fono le na whapasia le paramene le masina taruai, e tu ina ai nisi o ai inga mo i la tau e le fia usta ia su e suenga e whaatino e sui o le immigration. Ua toi e whenga i fo i tangata whaatau mani tūlanga tau ospa inga i le mai au se whaalawe ua lipatia mai fo i mele pone i le tui mātū i le pōna pō. Whai mai ripoti o lo whai anei le ngāruenga su e leo ina ua mawana ni ripoti o se tasi na osa whai fo i le taulanga whaatau i High Point po le awha le fitu i le whia whena nafi. Wa iei videos ua tuuina i upenga ta whailangi e whaatatau le mataupule nei ma ua vai le tua telo ni tangata o whelanga i solo i le whaato a uma o se fusuanga. Tale tonu leo to tasi seli ina tau upu mai seli e to wha i whafuana le shopping center lea ma mafuai ma le vevesi. Whai mai na vai ai fo i masea upenga ma ai ewi ele i whaanga ai nei le vevesi. Na sola e sere tangata lea le i tonu watu leo e le isa tasi na whaamnu o lia wha mai whato a tasi lea o le aso talu ona mō lia fo ini tala vau se to rua na a fia fo i nisi whaalawe whaapea i le taulanga whaatau i Melton. E to whaatala vau wa mō lia le whasio te tangata le whaalawe na manunu ai se auso tamai sini le aso whawai le talu ai. O le isi tala vau e ato i ele to alima, sfuru ono tau sanga e peo na ripotia le APC, wa mōria fo ilo na awai le mata upule nei, mai tūla il whamsnonga i Paramata, i le so whatasiai ma isi tala vau to alua, tai suli ma tau sanga. O le whalawlawe na tupu lata i se aonga i Power Street i Duneside, i le aule las whareile taluai, i le mai o se fusu anga i lungo se pasi, e peo na tā ue leo. E to lua tala vau sfuru valu tau sango le isi ma le sfuru iwa le isi na aveane le ofisa o le leo Black Town ma tongu fitia i paramedics pe i taifa mai ripoti na mariu lava muriane le sfuru valu tau sanga le ai fafuane le ofisa o le sfuru iwa tau sanga na aveatu le whanama i Westmead ma tongu fitia ai. Ma le tala mulmule lo iei nei se tūlanga tinga ina fo i se tasi tangata tie pasika ina ua afia i se whalawlawe tau taabale le o ngā tatonu o sini le so. Whai mai ripoti o le whaalawe na tupu i le te o le whai le wawea ona leila i le whetaula i ngā lai King ma York Street i le ai sini. Tōng whitia tangata tie pasika le paramedics ai le avenatu i le whanamai o St. Vincent ma le aveta avale le youth na wheto ai ma le pasika e le i whamanu alia ai na ave i le whanamai e whaiasiaki. Mo lapta ia leo le au whaita avale ma le au whewa i le ala tele ia wha ai tete ua whaisi tele o le mau whaalawe le nei vai tau i lunga o ala te tele. Tala nā le radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei solulu, tātou whailo e fo i atai au i seisi whaopoponga manuia ngā ruenga o whenga iai, soifua.